Stretnúcu ruských osnovných i štredných školoch, ktoré otrimané u Mikloševcoch, boli prisutni školjare i nastavniki ruskого jezika z 13 vojvođanskih mestov, u kotrih organizovana nastava na ruskim jeziku, ljeboše ruski jazik uči jak vyborni predmet i nastavniki z Petrovcoh i Mikloševcoh. Programa počala u prostorijoh kulturno-umetnickog društva Jakim Govljadze, učašnikoh i hostcoh z ozjemnoho i političnoho života Horvatske i Srbije privitala direktorka osnovne školi u Čakovcoh Ana Marija Zulić. Stretnuce počalo z tradicijnim čitanjem stihov Havrijila Nađa ruskim dzecom. Moja dumka u vam ljeci, mili mojo ruski ceci, skerestura iz kocura, zo zverbasu iz Đorđova, s gospodjincom z Orahova, so Šidu i Mikloševcom, s Bačincom i s Petrovcom, s Berkasova, Beogradu, so Skuli, Novovo Sadu, so Stopolji, Subotici, s Kruščiću i Mitrovici, s Bikiću i Rajeboho, zo sela nam Savinoho, i zo mesta nam každoho, za god ruske šerco bije. Naj duh bratstva u vas žije, duh ljubovi ku svojomu, ku slovu macerinskomu, ku slovičku ocelomu. Kulturno-umetnicku programu pririhtali domašnji školjare, ktorí hodza na hodzini ruskого jazika, a istočasnje su i členi kulturno-umetnickog društva Jakim Govlja, takže ona bula vyskladana zo stihoh naših poetov Mihala Kovača, Jakima Olejara, Melaniji Rimar, zo roščitovankoh i popularnih dzecinskih špivankoh i tancoh. Na programi recitovala i Valentina Salak zo Đurđova. Svoj valalčok mali, dobit ljuzok u valalje i naš narod sali. Stavlja fotbal na pažici dok su košvici, stavlja fotbal na pažici dok su košvici. Svakoj manjini je u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina dozvoljeno da može izvoditi nastavu i obrazovati svoju djecu po modelima A, B i C. Koliko sam vidio, rusijska nacionalna manjina organizuje svoju nastavu i obrazuje se po modelu C, a to je izborna nastava. I mislim da to vrlo uspešno rade. Predmet će vola ruski jazik i kultura. I u tih 5 godini, to ti 5 godini uključuju vyučevanje jaziku, literaturi, kulturi i geografiji. Jak podobovi kulturi i muzičnej. Toho roku na ruski jazik u Petrovcu pozvali 39 školjarov. Oni šitski podeljeni do 6 grupov. Oni vyučuju ruski jazik po modelu C. To znači, že každá grupa má 5 týždňovo. Učia 2 učiteljki. Ja učim u nižších klasoch, znači imam 3 grupy. U nižších klasoch i u višších klasoch je 3 grupy. A ja prepodavam njem istoriju i kulturni skarb, a jazik i književnost prepodavalo na Hrecešin. Zadovoljni sme zo ščistom školjarov. Povedzme tak jedno usporedzovanje, že u nižších klasoch je 29 školjarov, a 24 hoda na ruski jazik. S tim, že kada se tak slučuje da jaka aktivnost, vedno še priključuje od tih, ktorí nehodza. Takže eto, mi zadovoljni. Učašniki Stretnucoh obišli Grekokatoličku cerkvu Roždestva Presvjatej Bohorodici u Mikloševcoh, gdje ih privital dekan, srimski otec Jakim Simunović. On prisutnih upoznal z istorijatom cerkvi i parohijalnim živoce u Valalje, a nastavnikom podzekoval na trudu, ktorý ukladaju, že bi ruska bešeda njevi marla.
Вірних máme коло 280 členov našej parohiji, a коло 140 osobi každej nedelji na službi Božej, keď odbijeme, jak mi hovoríme, tých, co ne môžu chodiť, a to starí ľudia už, a takisto i mali djeci, vecka naiste možeme byť zadovoljni. Toti stretnuca nás potrimujú i na ostatním stretnucu, 12. keď som zapamätal, bolo tu tedy u Mikloševcoch i tedy som bol, bo ja tu už 39 roky. I to tí, co máme manifestácii, koji naša Mikloševci, takedy bolo Mikloševské ljeto, već Mikloševská ješeň, teraz je Mikloševci i rok, ktorý že otrimuje, kde še schodzíme s našima bratami Rusnakami, hej, zo celého Koljiska, to za nas veľa znači. Понеже школи у Миклошевцох, Томпоєвцох і Берку подручні школи, гості обійшли і матичну основну школу у Чаковцох, która збудована 2009 року і вкупно ма 91 školjara. U matičnoj školi nastava je organizirana od 1. do 8. razreda u prijepodnevnoj smjeni, a u područnim školama je nastava od 1. do 4. razreda također u prijepodnevnoj smjeni. U poslijepodnevnoj imamo izbornu nastavu mađarskog jezika i rusinskog jezika i kulture. Šta znači sad za vas ovaj susret škola? Znači puno, to je promocija u stvari škole i evo stvaranje prijateljstava između susjednih škola, škola u susjednoj državi. Također naše učiteljice to još više znači jer ona razmjenjuje iskustva. Nažalost, naša učiteljica rusinskog jezika nema odgovarajuće udžbenike i literaturu koja se tiska u Hrvatskoj po kojoj bi naša djeca učila rusinski, već je to kopira i koristi udžbenike iz Vojvodine. O tim i drugih problemах беседуване и на вчерajšej схадски активу наставникох, понеже тогорочни стретнуца руских школах отримани у Рамикох 165. рочниці приселення руснацов до Миклошевцох, час програми була і промоція книжки Đuri Likara «Žveratko našej mladosti». Rusnaci še tu počali priseljovati z 1850 roku, keď takoj, znači perši rok, zakupili hiži, u ktorých bola grekokatolická cerkva i škola, ktorá 25 roky bola pod ingerenciju duhovnog stola u Križevcoch. 1874 roku škola prelašena za opću pučku školu, lebo opću narodnu školu, odtedy nastavni jazik horvatski, ale našo učitelje, ktorí pred Peršu svetovú vojnu a i poznejšie, hoď nemali nastavu na ruskim jaziku, vše našli slobodného času, že by pestovali to našo zošćim sme še krašeli. Ruski jazik, jak nastavni predmet do porjadne nastavi uvedeni 1950 roku i to še zatrimalo ponješka. Na tih odzinoh normalno učelo še čitati, pisati, rahovac, ale i učitelje, ktorí ponješka službovali, tiž i oni ne zabuvali na hevto, co nas, jak som na počatku govoril, krašelo, na špivanku, na tanjec, na krasne slovo. Поки наставниці мали актив, школяри участвували у подобовій роботні. Išli sme i patri z jednu cerkvu i drugi školi u drugih gorodoch i mali sme i... Co teraz robicie? Teraz rysujemy. I macie jaką temu, czy co robicie? Da co wiązane za Rusnaców, za ludzi, kiedy się przyselili, jaki byli oblečíva, wszystko o Rusnacach. Mne bar zmilo, že dneška vžali účast všetky našo nastavníci zo školov, u ktorých še vyučuje ruský jazyk, u poriadnej nastavi, našo 9 učiteljki, nastavníci, profesorki zo školov, u ktorých še vyučuje ruský jazyk jak výborný predmet. Tu boli dvome nastavníky zo strednjih školov, kde še vyučuje ruský jazyk jak fakultatívny i nastavníci, ktorí tu u Horvátskej, u Miloševcoch i u Petrovcoch vyučuju ruský jazyk i kulturu. Programa, ktorú sme predložili na organizacijnim odbore, realizovana u celosti. Toti stretnuca bardzo dobra stvar za učiteljki, pretože še ta jedne šajni ne zname, upoznajeme še, zbližujeme še, postajeme i pajtaški medzi sobu, ali buď organizator stretnucoh je,
такі добре розподілені задатки ведь не чешко. To sem охрабри з другі учительки, хто ще прилапia tej роботи. Na aktivu nie poradzené, že otrimajú šľidujúci stretnúca, ale bešedované o usoveršovanju prosvitných robotníkov na ich odzacích mešacoch. Programa zakončena so dodeľovanjem pripoznanjoh. Dodeljali smo i pripoznanje s zmenom Slavki Sabadoš, to dostala Paula Potočnik i Milica Mišljenović, školjarki, ktori ih predložila nastavnica Lesja Mudri, školjarki, ktori porjadnje hodzali na hodzini ruskog jazika, im dodeljali pripoznanje. Ja nadpomnę, że to pripoznanje dodeljujemy už 10 roki, od 25 roku, i ono nosi imeno Slavki Sabadoš, nastavnici, która vyučovala ruski jazik u Novim Sadze. I tiž tak naši šitski učašníky, djeci, ktorí učestvovali práve u stretnucoch alebo na robotnjoch, dostali pripoznanje. Popri pripoznanjoh Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, domašnja škola pririhtala 3 nagradi za najljepši podobovo roboti. Postarali sme še, že by sme posle 20 rokov otrimovanja stretnucov vydali prihodný fotokatalog. On bol dneška predstavený tu, naši nastavníci dostali prikladníky, tiež tak i CD, ktorý môžu, rozumieš, ukázať i u svojich štretkoch. To nám bar značne, že by sme evidentovali štretky, u ktorých stretnúca otrimovaní. Dúfam, že bar značne, že by še nadpomlo i znova povedlo, že sme poteraz už boli u všetkých našich ruských školoch, a to, jak tu povedzené, to ponad 30 osnovných školi, u ktorých še vyučuje ruski jazik, abo jak porjadna nastava, jak výborná. Tohoročne stretnuce otrimane pod pokroviteljstvom Ministerstva nauke, obrazovanja i sportu Republiki Horvatskej, a Odbor za obrazovanje našoho nacionalnog osovitu Rusnacov za stretnuce vidvojel 50.000 dinari.